Θα Course. μοιραστούμε σήμερα κάτι από το λόγο του Κυρίου Do μας. ndajmë sot diçka nga fjala e Zotit, Επιστολή Ιακώβου, letra e Jakobit, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 10, kapitulli 4 vargu 10. 10 μέχρι και 12. Përuluni përpara Zotit dhe ai do t'ju lartësojë. Mos flisni keq për njëri tjetrin, vëllezër. Ai që flet keq kundër vllait dhe e gjykon vllain e tij, flet keq kundër ligjit dhe e gjykon ligjin. Dhe po të gjykosh ligjin, nuk je zbatues i ligjit, por gjykatës. Vetëm një është ligjdhënësi, ai që mund të shpëtojë dhe të shkatërrojë. Por ti kush je që gjykon tjetrin? Δόξα στον Κύριο. Lavdi Zotit. Λοιπόν, ο λόγος του Θεού μας δίνει μια εντολή. Pra, fjala e Perëndis na jep një urdhër, Να ταπεινωθούμε. të përulemi. Και είναι εύκολο. Dhe është e thjeshtë. Ίσως να είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μας ζητάει ο Κύριος. Ka mundësi që të jetë më e vështira gjë që na kërkon Zoti. Γιατί έχουμε γεννηθεί Sepse kemi lindur με την υπερηφάνεια. me kryelartësi. Πού τη βρήκαμε? Ku e gjetëm këtë? Από τον Αδάμ και την Εύα. Nga Adami. Nga Adami Όλους τους dhe αιώνες και έφτασε και μέχρι εμάς. ajo ecën nëpër Jeona edhe arriti këtu deri tek ne. Πουθενά δεν βρήκε εμπόδιο. As në një vend nuk gjeti ndalesë. Κάποιος δεν τη σταμάτησε ποτέ. Asnjë nuk e pengoi asnjëherë. Να πει υπερηφάνεια φτάνει. Ένα Και το αιώνα, 2 αιώνες, 3 αιώνες, 1000 χρόνια φτάνει. Δεν θα προχωρήσει άλλο. Që të thotë 1 eon, 2 eon, 1000 vjet, 2000 vjet thotë mjafton, nuk do ecësh më. Πεισματικά προχωράει και έφτασε μέχρι εμάς. Ajo duke ngulur këmbë arriti dhe erdhi deri tek ne. Μόνο ένας βρέθηκε. Vetëm njëri u gjend, Και είπε μάθετε από μένα, i cili tha mësoni nga mua, γιατί εγώ είμαι πράος sepse unë jam i përulur και ταπεινός στην καρδιά. edhe i përulur në zemër. Αλλά πόσοι το πίστεψαν? Por sa e besuan? Λίγοι. Οι υπόλοιποι πάνε με την υπερηφάνεια. Pak e besuan edhe të tjerë shumica shkojnë Και me ξέρετε που καταλήγει η κρελαρτσί. υπερηφάνεια, Dini kur përfundon Κατευθείαν στην κόλαση. kryelartësia, përfundon drejt edhe në ferr. Όλοι οι άνθρωποι έχουν. Të gjithë njerëzit kanë. Λοιπόν, λες ας πούμε στον κόσμο, τώρα δεν λέω για εδώ μέσα, Them tani, thua, në botë flitet, jo në kishë këtu. ποιος είναι ο καλύτερος άνθρωπος στην περιοχή? Kush është njeriu më i mirë në këtë zonë? Τι θα απαντήσουν? Çfarë do thonë? Όλοι οι άνθρωποι έχουν εδώ μια τρύπα. Të gjithë njerëzit kanë këtu një vrim këtu brenda. Ποιος είναι ο καλύτερος άνθρωπος της περιοχής? Kush është njeriu më i mirë në këtë zonë? Εγώ. Unë. Ποιος έχει την πιο καλή οικογένεια στην περιοχή? Kush është në këtë zonë familja më e mirë? Εγώ. Unë jam. Ποιος έχει τα πιο πολλά χρήματα στην περιοχή? Në këtë zonë këtu kush ka lekët më shumë lek? Unë. Εγώ. Ποιος είναι ο πιο όμορφος στην περιοχή? Εγώ. Në këtë zonë kështu kush është më i bukuri? Ποιος είναι ο πιο μορφωμένος στην περιοχή? Εγώ. Më i shkolluari, më i studi. Kush është unë jam? Ποιος είναι ο πιο φημισμένος και δοξασμένος στην περιοχή? Kush është ai që është Εγώ. më shumë famë në këtë? Εγώ. Όλοι εγώ. Εγωισμός είναι ελληνική λέξη, Unë, të gjithë. Fjala ego është Αλλά έχει fjalë greke, παγκόσμιες διαστάσεις. por ka marrë në të gjithë botën. Άρα Është ποιοι είναι οι πιο prapur. καλοί? Οι Έλληνες. Atëherë kush janë më të mirët? Σε ποια Γκρέκες. γλώσσα γράφει το Ευαγγέλιο? Στα ελληνικά. Në të cilën gjuhë shkruajt Ungjilli? Në greqisht. Ποιος είναι ο καλύτερος δάσκαλος? Όλα αυτά. Kush është mësuesi më i mirë? Λοιπόν, Të gjitha këto. και έτσι υπάρχει μια τρύπα εδώ. Këtu ka një vrim, këtu ka një grop. Κάποιοι άνθρωποι έχουν και αποδόμια. Disa njerëz kanë edhe këtë nga ana tjetër. Αυτοί είναι εδώ μέσα. Ata që janë këtu Ποιος brenda. είναι ο καλύτερος κήρυκας εδώ? Kush është predikuesi më i mirë? Unë. Εγώ. Ποιος έχει τα πιο πολλά χαρίσματα εδώ μέσα? Kush ka më shumë dhuntira këtu brenda? Πάσουμε και τα γυαλιά. Εγώ. Unë jam. Mos i thuaj edhe syzet. Ποιος ξέρει καλύτερα το λόγο του Θεού? Kush e di fjalën më mirë? Εγώ. Unë. Ποιον αγαπάει εδώ μέσα περισσότερο ο Θεός? Ka do Zoti më shumë ndërmjet nesh këtu e mua. Δεν φτάνει οι κοσμικοί έχουν μια τρύπα, εμείς έχουμε δυο. Nuk mjafton që të botës kanë një vrim këtu, një grop këtu. Neve kemi dy. Λοιπόν, ποιος είναι ο καλύτερος δάσκαλος εδώ μέσα? Kush është mësuesi më i mirë këtu Ο brenda? αδερφός. Vëllai. Ποιος είναι ο πιο χαρισματούχος? Ο αδελφός. Kush është njeriu më me dhunti? Και Vëllai. θα γλιτώσουμε από τις τρύπες πάνω στο σώμα και τις πληγές. Edhe do çlirohemi nga ato gropat tona, vrimat tona nga plagët. Να ταπεινωθείτε.
Të përuleni, κάτω από το κρατείο, όχι με τα λόγια, jo me fjalë, të με τα përuleni, έργα. με Είναι βέπρα. πολύ οδυνηρό, είναι πολύ δύσκολο. Është shumë e vështirë, është shumë Ο trist. άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει γιατί ταπείνωση είναι θάνατο. Njeriu nuk do të vdesi, sepse e përulja është vdekje. Μου μίλησε μια μέρα ο Κύριος, Më foli një ditë Zoti, το Πνεύμα το Άγιο, fryma e shenjtë, και μου είπε edhe më tha, σε ένα μέρος που ήμουνα, εδώ πέρα, në një vend ku isha, më tha δεν είναι κανένας από εσάς ταπεινός. këtu në këtë vend nuk është asnjëri nga ju i përulur. Κανένας. Asnjëri, Κανένας. asnjëri. Από την αληθινή ταπείνωση δεν έχετε ιδέα. Nga përulësia e vërtet nuk keni ide. Και πολύ πάλεψα με αυτό. Edhe shumë u mundova Πολύ me këtë προσεκτική fjalë. ήταν. Shumë u luta për këtë fjalë. Και ρώτησα, Edhe pyeta, τι είναι Κύριε η ταπείνωση? çfarë është Zot përulësia? Δεν έπαιρνα απάντηση. Nuk merr një përgjigje. Επέμενα πάρα πολύ. Ngul një këmbë që ta kuptoja. Λοιπόν, και μια μέρα μου ήρθε η απάντηση μέσα μου. Edhe një ditë erdhi përgjigja brenda meje. Και μου είπε, Edhe më tha, ταπείνωση είναι përulësi është αυτό που δεν έχετε. atë që nuk keni. Και εγώ δεν έχω ταπείνωση. Edhe thashë që unë nuk kam përulësi, Δεν έχω. nuk kam. Όποιος έχει μπορεί να μου δώσει και εμένα, Kush ka përulësi mund të më japi edhe mua. vetë. Βοήθεια. Ndihmë kërkoj. Λοιπόν, αφού είμαστε όλοι περήφανοι, Jemi të gjithë kryelartë. τότε ποιος είναι ο ταπεινός? Atëherë si është? Kush është i përuluri? Γιατί η αλήθεια είναι στο λαό του Θεού υπάρχουν και ταπεινοί. Sepse e vërteta është në ndër popullin e Krishtit, në popullin e Zotit ka edhe të përulur. Έτσι, δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια, Nuk është gënjeshtër, është një vërtet. αλλά ποιοι είναι οι ταπεινοί? Por cilët janë ata që janë të përulur? Αφού μου είχες πει, Κύριε, κανένας δεν είναι ταπεινός. Ti më the Zot që asnjë nuk është i përulur. Και ξέρετε ποιοι είναι οι ταπεινοί? E dini cilët janë të përulurit. Αυτοί που καταλαβαίνουν ότι είναι υπερήφανοι. Ata që kuptojnë që janë kryelartë. Αυτοί ταπεινώνονται. Ata janë ata që janë të përulur. Εν τέλει, όλο το κλειδί, ξέρετε ποιο είναι? Kyçi i përulësisë është Να καταλάβω ότι είμαι υπερήφανος. që të kuptoj që unë jam kryelart, mendje madh. Και μετά αρχίζω και λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Edhe pasaj filloj edhe them Zot më fal. Και ταπεινώνομαι πρώτα κάτω από το Θεό. Edhe përulem përpara poshtë Perëndis, përballë Perëndis. Είναι αρκετό? Është e mjaftueshme? Δεν είναι αρκετό. Nuk është e mjaftueshme. Υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον για να είστε ταπεινοί. Përuluni njëri tjetrit që të jeni Έτσι λέει ο të Πέτρος. përulur. Kështu Εγώ thot κάτω από Petri. τον αδελφό, ο αδελφός κάτω από μένα. Unë poshtë vllajt, vllai poshtë meje, Όλοι ο ένας στον άλλον. të gjithë njëri tjetrit. Ο άνθρωπος λοιπόν, αδελφοί μου, όταν ταπεινώνεται πεθαίνει ουσιαστικά. Njeriu vëllezërit e mi kur përulet, vdes. Και κανένας μας δεν θέλει να πεθάνει. Edhe asnjëri nga ne nuk do të vdesi. Θυμάμαι όταν ήταν στην αρχή της πίστης μου, Në fillim të besimit tim, mbaj mend, που δεν θυμάμαι αν είχα βαπτιστεί ή αν επρόκειτο να βαπτιστώ, πολύ αρχή, πάνε τώρα 38 χρόνια. para 38 vjetëve, nuk e mbaj mend a isha pakzuar apo jo. Σήμερα θέλει να βαπτιστεί ένας αδελφός Sot do të pakzohet një vëlla, και γι' αυτό θα του πω και αυτό το παράδειγμα. prandaj do ta them edhe këtë shembull. Λέμε ότι όποιος βαπτίζεται πεθαίνει, φάνει και- τον παλιό άνθρωπο και βγαίνει καινούριος. Themi që kush pakzohet, vdes. Varros njeriu e tij të vjetër edhe del një njeri i ri. Και μου δείχνει ο Κύριος ένα όνειρο, Edhe më tregon Zoti një ëndër. την κηδεία μου. Varrimin tim. Στην Ελλάδα είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί Në Greqi jemi ortodoks të και krishterë. ξέρετε πώς γίνονται οι κηδείες στην Ορθόδοξη E Χριστιανοί. dini, e keni parasysh si bën ato varrimet në Ήμουνα ortodoks. σε ένα φέρετρο μέσα και εκεί. Isha atje në një arkivol, i Και vdekur. είχα όμως τη δυνατότητα να βγω από το σώμα μου και να παρακολουθώ και την κηδεία μου. Kisha mundësinë që të dilja nga trupi tim e të shikoj, të vëzhgoj si bëhet varrimi tim. Και έβλεπα την κηδεία μου, τον παπά που με λιβάνιζε με το Edhe λιβανιστήρι, shikonja edhe atë varrimin ajo që beshe, πρήφτην. τους συγγενείς μου που έκλαιγαν, ata të afërmit e mi që qanin, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου, babai tim, nëna ime, kushërinjt, όλοι κλαίγανε. të gjithë qanin. Και εγώ παρακολουθούσα από ψηλά. Edhe unë shikoja nga lart. Πήγαμε στο νεκροταφείο, Shkuam në varrezat, αφού με ψάλανε, mbasi më kënduan atje, με βάλανε μέσα στον τάφο. më vurën në dhe.
Και αρχίζουν με το φτιάρι οι νεκροθάφτες, ρίχνανε χώμα. Filluan me lopatë ata që varrosin, e hodhën dhe aty. Και άρχισε να καλύπτει το πρόσωπό μου το χώμα. Edhe filloi edhe ky dhe të mbulonte edhe fytyrën time. Και άρχισε να φωνάζω: Σταματήστε, θα σκάσω εδώ μέσα που με βάλατε. Σταματήστε. Fillova t'ju thresh që ndaloni, pushoni, mos edhuri dhe do plcas këtu brenda. Και του σταμάτησα, του έλειωσα. Edhe i përzura. Σηκώθηκα, τεινάχτηκα λίγο. U ngrita, ashtu pastrova një çik, Από τα χώματα κάνω μια βόλτα και στην περιοχή. Bëj një xhiro atje në ajo aty afër. Ήπια το καφεδάκι μου. Piva edhe një kafe. Λέω: ας πάω στον τάφο τώρα. Edhe thash të kthehem prapë në varri. Πήγα κάτω στον τάφο, ξανά πέθανε. Edhe shkova prapë në varri, prapë i vdekur. Ήρθαν οι νεκροθάφτες ξανά. Erdhën ata që varrosin, prapë nithnin dhe. Κάποια στιγμή πάλι χώμα στο πρόσωπο. Në një moment prapë dhe në fytyrë. Σταματήστε, σας είπα, θα σκάσω. Ju them prapë, ju thras, më ndaloni se mos mithni me dhe, do plcas. I ndalova prapë se me dhe. Σηκώνομαι ξανά, κάνω μια βόλτα, πίνω καφεδάκι. Bëj një xhiro prapë, dal pi dhe një kafe. Διπλό εσπρέσο. Express doppio. Αφού το ήπια, ξανά στον τάφο. Piva expressin prapë u ktheva në varri. Ξανά οι νεκροθάφτες. Prapë ata që varrosin. Σταματήστε, θα σκάσω. Me idhnin dhe edhe i them mjafton prapë. Λένε δεν γίνεται, πρέπει να πάμε και στα σπίτια μας. Edhe thanë nuk bëhet me të talem pa varrosur se do shkojmë edhe në shtëpitë tona. Και ρίχνανε, σε θα περιμένουμε. Edhe hithni dhe, nuk do të presim ty që të des. Ρίχνανε. Hodhën dhe. Περιμένετε. Prisni, ju thash, prisni. Τι θέλεις πάλι, μου λένε. Çfarë do prapë, çfarë kërkon? Λέω θα σας πω τι θα κάνουμε. Do t'ju them çfarë do bëjmë. Για να πάτε και εσείς στα σπίτια σας, να ησυχάσω κι εγώ. Të shkoni dhe ju në shtëpitë tuaja dhe unë Θα ανοίξετε πάνω στο καπάκι από το φέρετρο μια τρύπα. Do hapni nga ai kasa arkivoli një vrim. Θα βάλετε ένα σωλήνα να βγαίνει έξω. Do vinë një tubë që të dalë jashtë. Ρίξτε χώμα, εγώ να παίρνω αέρα από το σωλήνα. Juve hithni dhe unë do marr ajër nga kjo tuba. Λένε εσύ δεν υποφέρεις και με σκεπάσανε και ησύχασαν και αυτοί και εγώ. Thanë që ti me ty nuk i dilet kështu. Do më modhën dhe më mbuluan edhe ik. Τι φανερώνει αυτό το όνειρο? Çfarë do të thotë kjo ëndër? Ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει. Që njeriu nuk do të vdesë vëllezër. Δεν θέλει να αφήσει τον εγωισμό του. Nuk do ta lërë egoizmin. Δεν θέλει να αφήσει την υπερηφάνεια του. Nuk do të lërë mendjemadhsinë e tij. Εγώ είμαι εδώ. Unë jam këtu, ego. Και από εδώ. Edhe këthe nga ana tjetër. Unë. Η σάρκα μας. Është mishi. Η περηφάνεια είναι σαρκικό φρόνημα. Kryelartësia është vepër e mishit. Και όλοι εδώ, αδέρφια μου, Edhe të gjithë vëllezër, të gjithë. χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, Pa e kuptuar shpeshherë, δίνουμε μάχη με ένα γίγαντα. luftojmë me një gjigant, Με το Γολιάθ. me Goliathi. Στη σκοποβολή, Në shënjestër, εάν βάλεις ένα τεράστιο στόχο, qofse ve një shënjestër të madhe, λίγο στην άκρη, λίγο κάπου θα πάει, θα το πετύχεις. ca nde ca më këte mund ta shënosh atë shënjestër. Όσο μικραίνει ο στόχος, Sa qëllimi, sa më shumë të zvogëlohet, τόσο πιο δύσκολο είναι να πετύχεις. aq më vështirë është që ti ta qellosh atë Αν shënjestër. γίνει πολύ μικρός ο στόχος, Dhe nëse ajo shënjestër bëhet aq më e vogël të bëhet, δεν σε πετυχαίνει ο Γολιάθ. nuk mundet të godasi Goliathi. Όσο πιο μικρός γίνεις, Sa më i vogël të bëhesh, τόσο γλιτώνεις από τα βέλη του Γολιάθ. aq më shumë shpëton nga shigjetat e të ligut. Ένας τεράστιος ο Γολιάθ μέχρι εκεί πάνω, Një gjigant Goliathi, και ένας που δεν βλέπει καλά θα τον πετύχει. edhe një që nuk shikon mirë do ta godasi. Αλλά Do ένας ta που είναι shënon. πολύ μικρός δεν τον πετυχαίνεις εύκολα. Kurse një që është i vogël nuk mund ta Η godasi. μάχη με τον Γολιάθ γίνεται και την κερδίζουμε Lufta me Goliathin bëhet edhe e fitojmë όταν είμαστε μικροί σαν τον Δαβίδ. kur jemi të vegjël si Davidi. Ο Δαβίδ αποκάλεσε τον εαυτό του ψήλο. Plesht. Ne. Ό,τι σε ξέρει. Davidi e quajti veten e tij plesht, i vogël. Ποιος μπορεί να πιάσει ένα ψήλο? Kush mundet kapi një plesht? Κανένας. Asnjëri. Λοιπόν, Atëherë, και μου έδειξε ο Κύριος edhe më tregoi Zoti, ποιοι είναι αυτοί που κλαίγανε στην κηδεία μου. cilët ishin ata që qanin, Και ήταν ο πατέρας Με μου, η βαρύμη μητέρα την. μου, λέω, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, όχι! vëllezërit e mi, motrat e mia, kushërinjtë. Ο Πρίντε. πατέρας σου είναι εγωισμός. Ati yt, Zoti më tregoi që ati im që qante atje ishte egoizmi. Η μητέρα είναι η περηφάνεια. Nëna tende që qante atje në varrimin tënd që kryelartësia tende. Τα αδέρφια σου είναι τα πάθη. Vëllezërit e tu qenë ato dëshirat e mishit.
Όλοι κλαίνε που θα σε χάσουνε. Të gjithë ata qanin se do të humnin ty, do të varrosin. Εάν εσύ μείνεις στον τάφο σου, Në qoftë se ti rrinë dhe aty i varrosin, αυτοί δεν έχουν καμιά δύναμη επάνω σου. ata nuk kanë asnjë forcë Αν mbi ty. εσύ βγεις από τον τάφο σου, Qoftë se ti del nga varri, αυτοί θα σε ταλαιπωρούν για όλη σου τη ζωή. αυτά do të mundojnë për të gjithë jetën. Λοιπόν, αδέρφια, αν Λέζε. κατανοήσουμε Në qoftë se kuptojmë, arrijmë të kuptojmë ότι όλοι έχουμε υπερηφάνεια, që të gjithë kemi kryelartësi, mendjemadhësi, αλλά παλεύουμε στη ζωή μας, por mundohemi në këtë jetë μαζί με τον Κύριο, bashkë me Zotin, το γνωρίζουμε. e njohim, Και πάμε και ταπεινώνουμε, Κύριε, συγχώρεσέ με, ήμουνα υπερήφανο. edhe shkojmë e themi Zot, më fal, isha mendjemadh, kryelart, Και ταπεινωθούμε, θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. edhe për ulemi do të hymë në mbretërinë e qiejt. Ο υπερήφανος δεν μπορεί. Kryelartësi, mendjemadhi nuk mundet të hyjë në Να mbretëri. ξέρετε, λένε οι θεολόγοι, Thonë teologët ότι η υπερηφάνεια είναι η μητέρα όλων των αμαρτιών. që kryelartësia është nëna e të gjitha mëkateve. Και δεν είχα καταλάβει γιατί άμα αμαρτάνω είμαι υπερήφανος. Edhe nuk isha kuptuar që përse në qoftë se mëkatoj jam kryelart. Άμα είμαι Μεντιαμά. κλέφτης είμαι υπερήφανος, βέβαια. Qoftë se vjedh jam mendjemath, Άμα είμαι πόρνος είμαι υπερήφανος, γι' αυτό είμαι πόρνος, επειδή είμαι υπερήφανος. qoftë se kur vroj jam mendjemath, jam kryelart. Άμα λέω ψέματα είμαι υπερήφανος, βέβαια, γι' αυτό λέω ψέματα, επειδή είμαι υπερήφανος. Në qoftë se gënjej, Άμα Jam έχω κρελάρτο. ζήλια στην καρδιά μου είμαι υπερήφανος, βέβαια. qoftë se kam zili në zemrën time, Άμα έχω mëkatoj, μίσος είμαι υπερήφανος, βέβαια. në qoftë se unë kam urrëtie, jam Και δεν είχα καταλάβει γιατί είναι έτσι. edhe nuk isha kuptuar pse është kështu. Και προσευχήθηκα. Edhe u luta, Και ο Κύριος μου το αποκάλυψε κι αυτό. edhe Zoti ma zbuloi edhe këtë. Πώς είναι δυνατόν η υπερηφάνεια να είναι η μητέρα όλων των αμαρτιών. Si ka mundësi që kryelartësia të jetë nëna e të gjithë mëkateve? Λοιπόν, και τι είναι το λέτε αυτό. Edhe kush është thoni kjo vëllezër? Όταν ο άνθρωπος είναι υπερήφανος, Kur njeriu është kryelartë, ποιος άλλος είναι υπερήφανος. kush tjetër është kryelartë? Ποιος είναι ο κατεξοχήν υπερήφανος, ο πιο υπερήφανος από όλους. Kush është ai që është më kryelarti nga të gjithë? Ο διάβολος. Djalli vëllezër. Και τι άλλο είναι ο διάβολος, λέει η Γραφή. Edhe çfarë është djalli tjetër thotë fjala? Είναι βασιλιάς Është mbreti όλων των υπερηφάνων. i të gjithëve kryelartëve, mendjemdhënj. Αφού είναι βασιλιάς όλων των υπερηφάνων, έχεις άλλο βασιλιά. Kur ai është mbreti i të gjithëve atyre që kanë kryelartësi, atëherë ti ke tjetër mbret. Και ο Θεός τι κάνει στους υπερήφανους. Edhe Zoti çfarë bën atëherë? Μακριά, αντιστέκεται. Në kryelartët Zoti kundërshton. Και ο άνθρωπος μπαίνει σε άλλο βασίλειο. Edhe njeriu hyn në një tjetër mbretëri. Και εκεί γίνονται όλες οι αμαρτίες. Edhe atje bën të gjitha mëkat, Γιατί αποσύρεται η χάρη του Θεού. sepse tërhiqet hiri i Ο Perëndis. ταπεινός έλκει τη χάρη του Θεού. Kurse i përuluri tërheq, Ο υπερήφανος Χείρι. αποθεί τη χάρη του Θεού. tërheq të hirin e Perëndis. Kurse kryelarti Flogje, ακόμα κρίνει. E largon. E largon. Την κάνει αλάργα. E largon. Λοιπόν, αδελφοί μου, αν αντιληφθούμε όλο αυτό, Në qoftë se vëllezërit e mi kuptojmë të gjithë këta, θα δεις ότι το ζευγάρι θα σταματήσει να μαλώνει. do shikosh që çifti ndërmjet tyre do ndalojë së zani me njëri tjetrin. Θα σταματήσει ο άντρας να λέει στη γυναίκα, εμένα έβαλε ο Θεός, γιατί θα γίνουν τρύπες εδώ. Do ndalojë burrit i thotë gruas që mua më vuri Perëndia. Θα σταματήσει να λέει η γυναίκα, όχι κι εγώ είμαι κάτι εδώ μέσα. Do ndalojë gruaja së thani që edhe un jam diçka këtu brenda. Θα σταματήσει μέσα στην εκκλησία να λέει, εγώ έχω το καλύτερο χάρισμα. Do pushojnë këto thenjet brenda në kish që un kam më të mirën Εγώ predikim είμαι ο më të mirë. καλύτερος ποιμένας. Un jam bariu më i mirë. Εγώ είμαι ο καλύτερος κήρυκας. Un jam predikuesi më i mirë. Εγώ είμαι ο καλύτερος χαρισματούχος. Un προφήτης. jam më me shumë dhunti, profeti. Αλλά και θα σταματήσουν όλα αυτά. Do ndalojnë. Με ο Θεός ηλά στη τίμη του αμαρτωλού. Το Ο θέμη- αμαρτωλός. Zot fal me mua mëkatarin. Jam Είπα- mëkatar. Μια μέρα, Një ditë thash, αδερφέ, έχεις κάνει αμαρτία. Με ρώτησαν. një ditë më pyetën, vëlla ke bërë ndonjë mëkat? Ξέρετε τι είπα, είμαι βαθύτατα αμαρτωλός. Edhe i thash që jam shumë mëkatar. Γιατί τρέχεις στην αμαρτία. Pse? Sepse όχι. shkon në mëkat? Φυσικά και δεν πάμε στην αμαρτία. Normal, natyrisht që nuk shkojmë në mëkat. Αλλά σας ρωτάω,
Por ju pyes, Ο Απόστολος Παύλος Απόστολος έτρεχε στην Παύλος. αμαρτία shkonte në mëkat όταν είπε εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. kur tha që unë jam i pari i mëkatarëve. Και ήρθε, φώτισε από το Θεό εκείνη την ημέρα, Edhe erdhi dhe ju zbulua nga Zoti atë ditë, γιατί ό,τι γράφει η Γραφή δεν μπορεί να το πιάσει κανένας. Τι είπε ο Παύλος, είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. çfarë tha Pali, sepse çfarë çdo që shkruan këtu në Bibël, Pali tha që unë jam i pari i mëkatarëve. Και διαπίστωσα διαβάζοντας τη Γραφή τώρα κοντά 40 χρόνια, Edhe kuptova duke lexuar fjalën e Zotit këtu e 40 vjet, ότι δεν γράφει ποιος είναι ο δεύτερος. që nuk shkruan kush është i dyti. Και είπα, κατοχυρώνω τον τίτλο του δεύτερου αμαρτωλού. Edhe thash që unë emrin tim, veten time në i dyti i Και mëkatarëve. από τότε ησύχασα. Αφού πρώτος είναι ο Παύλος, δεύτερος εγώ, όλοι καλύτεροι από μένα είναι. Edhe thash që kur Pali është i pari edhe unë jam i dyti, të tjerët janë më të mirë se mua. Τι λέει ο λόγος, θεωρείται αλλήλους ή παρέχονται σε E αυτό. çfarë thotë fjala e Zotit? Mendoni për të tjerët që janë më të mirë. Αν λοιπόν φύγει η περηφάνεια, Qofse vëllezër ikën kryelartësia, σταματάει η φασαρία. ndalon çdo zënje. Τι λέει, μόνο από την υπερηφάνεια προέρχεται έρηδα. Μόνο. Vetëm nga kryelartësia vinë ndarjet. Με ένα χέρι, με δύο χέρια, τι πας παλαμάκια. Με ένα Με- χέρι, Me dy duar mund të bësh të duar trokasësh. Me një dorë δεν χτυπάς παλαμάκια. nuk duar troket. Αν ο ένας ταπεινωθεί, γλιτώσαμε τον καυγά. Qofse njëri për ulet, Και έχουμε την ειρήνη του Χριστού. fitojmë edhe kemi paqen e Krishtit. Και άμα είναι η ειρήνη του Χριστού, είναι και ο Χριστός. Edhe kur ka paqe e Krishtit, kur është paqe e Krishtit, është edhe Krishti. Ο Χριστός στην ταραχή δεν υπάρχει. Krishti në zënje, nuk Γι' αυτό να ekziston. αγωνιζόμαστε, ακόμη και αν αδικηθούμε, ακόμα και αν μειωθούμε, ακόμα και γίνουμε μικρότεροι, Edhe të luftojmë, edhe sikur të bëhemi më të vegjëlit, edhe sikur të na dëshpërojnë, të na mundojnë, να εξασφαλίζουμε πάντα την ειρήνη του Χριστού. të kemi në zemrat tona paqen e Krishtit. Στο σπίτι μας, στη Në δουλειά shtëpinë μας, tonë, në στην punë, εκκλησία në μας kishën tonë, και μέσα μας. edhe brenda vetes. Και να κλείσουν οι τρύπες. Edhe të mbyllen këto flagët, vrimat. Θα λέμε όχι εγώ, ο αδελφός καλύτερο. Edhe të themi jo unë, vëllai më i miri. Και άμα ανοίξει τρύπα στον αδελφό, δεν με νοιάζει, πρόσεχε. Σε μένα να μην ανοίξει. Edhe nëse hapet një vrim në vllai, mua mos m'hapet. Αμήν, αδέλφια. Amin. Αλληλούια. Ο Κύριος να ευλογήσει. Συγχαρήκαμε πάρα πολύ και σας χαιρετούμε στο όνομα Zoti t'ju bekoj, ju gëzuam shumë, ju bekojmë në emër të Krishtit. Për mikpritjen ju Για falenderojmë. την προσφορά σας όλοι. Σκλαβωθήκαμε δηλαδή πραγματικά. U skllavëruam nga kjo dashuri që Και të σας shijojmë. περιμένουμε και στην Ελλάδα όποτε έρθετε να περάσετε από την Αγία Παρασκευή που είμαι E εγώ. ju presim edhe nga kisha në Greqinë, nga Agia Δόξα, Paraskevi. αλληλούια. Ζει Κύριος. Atje ku jam unë. Αμήν.